Кешіріңіз, сіз кімсіз? Простите, кто вы? Сіз қашан келдіңіз? Когда вы приехали? Нешесіне дейін? До какого числа? Сіз қашан кетесіз? Когда вы уезжаете? Сіздің бос уақытыңыз бар ма? У вас есть свободное время? Менің уақытым жоқ. У меня нет времени. Менің уақытым аз. У меня мало времени. Маған кету керек. Мне надо идти. Өкінішке орай, маған кету керек. К сожалению, мне надо идти. Мен қазір қайтып келемін. Я сейчас вернусь. Кеш болып қалды. Уже поздно. Сіз бүгін не істейсіз? Что вы сегодня делаете? Сіз бүгін кешке не істейсіз? Что вы делаете сегодня вечером? Сіз ертең не істейсіз? Что вы делаете завтра? Сіз түстен кейін боссыз ба? Вы свободны после обеда? Сіз бүгін кешке боссыз ба? Вы свободны сегодня вечером? Сіз сенбіде боссыз ба? Вы свободны в субботу? Сізді киноға шақыруға бола ма? Можно пригласить вас в кино? Концертке барайық. Пойдемте на концерт.